Od primjene glazbe jučer danas Puhački orkestar, znači svim izvođačima, svim gostima. Hvala svim žiteljima općine Goričan još jednom na ugodnom druženju 2 dana i vidimo se na nekom drugom zgodom. Hvala od srca još jedan put. I na kraju moje zadnje, hvala vam svima, vidimo se do godine. Da nam pak dojde to vreme, da pemo milne Gimorje, da pemo milne Gimorje,